Nyuma ya Rais Ruto kuvunja kanjo yawe ya aminista nandi mbeu mbithi kuma Igembe North ni bachumirite kuromba Rais Ruto kutara minista wokaria na mibango ya thirikari kuma ntere ichi baugite izi nio njira bari na witikio igatetheria kiri kurwa na mpithukiro cia maitha iria gwakagita nandi chithiritwe igitabarikia. Nicholas Chabari na rugono ru. Mwankatha ino akariba ntere cia Igembe North batigitwe bekiriro ni ikinene na kinya akithikiro okinene nyuma ya maitha kwithirwo betabarikia ntere ino na kubaijagira ndithia ciao igita na kinya gutigira bangi bauragitwe. Iboro irwanda ro gitato thirwa kamarenga ao antu bori bakathira na ng'ombe yete ng'ombe nyingi kathira so Mwankatha baba tagemea urethi bo ng'ombe nto sio mano nto ni bibira tutagemete muno kono gwetu kutena muntu ina matumaini ya kwenda mwana sukuru kutena matumaini ya gura bisi kutena matumaini no ya kari community kuthina na community kuthina. Igembe North kuna crisis muno yes insecurity na ingwetigia ma MP yetu ya mami muno pete konga yes ntote give ni batu ba pendekesete utwenda kayo benda indasio bande tinara tinio mumke maisha yanto security ni otuma muntu akomba kubangania mantu yake ya maisha ntumba kubwithia kuthina security nikari ngavana muntu mubiwe na bana MP na William Ruto batu twengo itebia security biongo tobiacha antu hapo kwa ntuko sionde na kiwa na tarite na tutarite biongozi bio mbotoro wakilisha kumania na ontobobo mbeo mbethe kuma ntere cia Igembe North kana Angenzi ibebumiretie bakiromba mukathe president wa nthiguru ya Kenya atwe William Ruto agitara antu baba karungamira kiri ministry mwanya na thinambe na kuririkana antu bantere ino na kunenkera omwe wa mbeo mbethe baba kinya kianya ya kwithirwo ari minister wa mantu megie ukaria nikenda thinambe na kuonekaniria kinya na kuigua antu bantere ino kiao na kubathiria maithori mambethiritwe bakirira kumania na mbithukiro ira ciethiritwe ikiruthika guntu guku nwe ujo agatarwo akathi na mbere utetheria mantuni megie kuigokaria ntere ino. President William Ruto athikerie batu tukiaracia no to agency iraririe na ndamiunga mukono yana kweana antu abethi bathanungwe antu bathomu antu baritete ngwe na UN onto Victor ritete ngwe na UN akarita ngwe na Kenya Force akarita ngwe na World Bank sala iboni nani utkwa wagiteke una bonge ni mutaalamu wa security muno rutere ruru eturu yurite wamba wa ng'ombe ite utira wita ng'ombe ite antu bate utira kworowa karomba raisi atolele na rigithore mwanja thai no leli muno Igembe North ko gutatarwa watiri o twayugerio uhuru agatho gukeo twera mwana wetu o Jennicent la iboni mbarua amwa itekeu raisi yethero atutethetie bunene sana vijana bimba kurtangwe ibu no ndoto na muntu from Igembe North na the one aitwa Dr. Victor Levon ngotike muntu na savete asa jesh na tena na PhD service ya KDF ngotike muntu na capability komba kurani nya CS security in Kenya na Mr. President umapio bibi tunyeleti in Kenya the security mwesimu wa Ruto na tutetherie itenere orera tu mrombe tetingensi antu babethi barua thaito sakoro antu babethi antu barari ku barari bakuru lakini thaito yoro antu babethi bijana bibia Angenzi ngwe ya mthako mbarua ya bario mbarua Dr. Vital Laibon uwa komba ngwe corona maitha kufuatilia manto ya wamba Kenya corruption security amiomba nontono mtoria thirikari na itaraki bake atwera akuruba batathoma babeta basamukia ndigiri cio samukia ngwe nonto batomba ngwe kuma Igembe North Western Class Chabari.